เทียนมาสมในเกมานี่กันดิเลกันไงตัวอายนสโซเฮีเกมาเทสติมอนีสุนีบิชอปนี่กตุ้มเราเร่งเกมานี่กันดูเบลสุเทียนทูฮีมีสองอินทรเวสevangelist that's เฮคาเกมานี่เกมาคริลรูอมเวมิโซรามากับยังทาระตั้งแต่ส่วนสวยเลยตายแล้วชนะเฮ้สิไปก็ลุดดูแล้วก็ลุดตลอดครับผมก็ไปสิไปofficer เนี่ยเก็บสิไปลุดสุก็ดูเป็นสุนี่มินโซเซมัส first priority เงี้ยยังติดส่วนโอเค officer second สิไป third เองปอนเซสิไปเองอังปอนยาเซก็ลุดดอนตีนมั่วคัดยังรีลรุ่นนี่คันเนี่ย DSA's Defense Service Academy interview นี่คันเองปอนยาเซก็ที่โต๊ะจนกับป้าปอยน์มินตันปีน่ะมาเซปเทียนินพัลลูฟังอินก็มิงพวกกันผสมเวก็มิงก็มุโลคันก็ริงโลก็ส่งเลยอามาสอันจังกันจันเลยก็เทียนแต่พวกทุ่มหม้อหงตุนักปัสสาวะนี่ตัวหงเลยก็ชิมปะขัดเลยกี่ก็ป้าสังตีก็ริงคลับมาเสกก็ป้าสละก็ป้าฮี Defense Service Academy Officer Staff นี่ถ้ามี Defense Service Academy ลุดตัวส่วนเองพอนี่เสกก็ลุดแทงกันที่นั่นมาเสกก็มุดให้เราอันนัวป้าเสกก็นี่นัวก็ป้าเนี่ยไอ้ Lieutenant Colonel อุมวานะอรุณเล่นคันอันนี้ข้าสุดสิไปมี13 Brigade Commander กันเนี่ยสิไปประสิทธิ์เวลน์อรุณกัลเลยอันเนี้ยก็ป้าเนี่ยนั่นที่เวลเอกา visitation ให้กัลน่าจะกันโลหะอันนี้ข้าไม่รู้ข้าหลงรู้สึกกันยังบอกกันตีว่าเวลาสิไปลุตุคันก็เที่ยวเขาบอกว่าสวยชวกเลยคันอัตโซกอัตตานีอัตโซกอัตตานีสิไปละลิมโมอัตโซกเอ็งวังนี่ส่วนมินโซตานีโมยาเฮ้ยเอ็งวังอีดูลูตากกติคันอันนี้คันเองที่มินตินส่วน Methodist English Church Pastor ฮีสับตรงตีไปคันเนี่ยมั้งสับหูสิงะสับตรงตีสิงะที่มันนี่กันก็ขนาดส่วน ambassador แต่ counselor ที่เวลและยังว่า officers มั้งรำดังตั้งเขาหูแต่ข้านุ่งเขาเวคันเนี่ยเฮลิเฮตยังอะอยากอิน church ก็ขนาด pastor นี่ฮิสุทากตีเวลโอเคงั้นสุโอ้ที่บ้านสวยเลยสุตัวไม่น่าอิจฉาเห็นทุนนี้นั่นนี่ตัวเราเป็นบิชอปจุนี่นั่นมาเสเอมาทุตัวก็เดี๋ยวอมทีค่ะอันนี้ใครเอ็นี่สุดให้เราสิไปเราตั้มตักจอยรันตีส่วนออเดอร์รันเปส่วนกันซุยเวไหมกันตีเวไหมจูลเวสเนี่ยมาเสนางสุดให้ตัวไม่น่าก็เดี๋ยวตีบอกไงเลยนางไม่ทุกันประเทศทุยตีไม่กัลเซไม่เสียจะฟังกันก็ดูอาจจะเลี้ยงลุตุกันได้ตานี่อันตัวเมื่อนี้กันคอมพาวฮิสุเลียนแต่เนี่ยอยากกินมีพาสนิชกันเนี่ยตัว servant quarters กันเนี่ยจะมีจะเบียกินข้าอีพวกกันก็เตียงเจ้าตั้งไม่มุนเลยขบวิลีลายมั่วลายเดินก็เตียงเอาที่กัดซากเวสุนเลยจะตานี่ไงตัวละมั่วเก๋มันเลยพาสเตอร์as a lieutenant colonel kind think it's a moya so le ramdanga ikaldi ka shvya wings anga ikalto the legend voice some pani ikalto Singapore Malaysia Japan ti kan kal meeting kan ni Korea so vangin some pani voice some pani vel ikalto ani so ni ting e chan chan voi katมากัลกัลไงเลยวะก็ดูเวสินติตาใกล้ตัวเองมั้งป้าเทียนมาสมนะสุดท้ายส่วนกับป้าส่วนนี้เองทิ้งเอตินส่วน
Mawia chu sipai lua sipai officer ni chuan tuna chuan mi oza phetwa ma be mi oza tu chu later tuna chuan khoya mo later chang vele ma ti kan mo ka pa ka ron sui choi chu eng po ni se bishop ni na tuna Caroline ama chunga pathian na don ti te avai enin kasoi te chu it is just 100% by the grace of God. Hallelujah. Just 100%. Claim tema kema vangan ilu rengeng. Pathian na atu so mine ron ti ve mai kanya chu vangin 100% by the grace of God. A minor tilti 100%. Chu vangin eng tinga ko omdon ka selo mani UK kan kalkar heart attack don om veta ga chuan Caroline le bidang ani athiante medical doctor vek ni pathum ano pulta cholo gradient an chota ma se pathian ko ne zara dam do enge mo kan min pe kan aga ya Saturday ania Tuesday holy to ania chuwangin ingpon se dam do ge ya chola pathian tu sui kha chu Sunday ya voini min somna kan kala voini sui ma se pathian ko na zara eng ma tek tolovin rangun klenuna attack Aka damdoi mi clinic kan kalta Dr. Nunwe Professor Nunwe kan in echo check up mo echo ati kan ya moya naktuka damdoi lutu naktuka kan check up kinga naktuka admitted tomorrow morning iho naktuk pathian ko nazara atuglia min atuga hian check up zong an invek zu nuwa hian atop but nituna operation stands mani anton attention 90% 70% blood flow hito kanemo suvangin tangai toin katithei yugia katithei Masa katilo ka. Kahit wain, God has a purpose. If he don't know, pathianin, amaram, zaunatan, mangdu. So vangin karilro ahitsan lom tu sui chungin karilro tuna ompohi ka kalna pianga ka tu sui na pianga te amma ro puinatan aram zaunatan ivek seged. Tuna po ka klanchu KRISTA HNENA KHENBEH. I've been crucified with Christ. Well, crucified. Cross a KHENBEH is taktagaswan is at saber zing at saber. Mase cross a KHENBEH. Lovin cross a isoan in a KHENBEH is Kovela, ropui zinga, ropui bereni. Do you believe that so? Cross, tisu miswalte. Kaina kanimo. Hatsu tu magandulo. At saber, zinga saber. Oh, mase iswa. Cross sudangani. Is cross le iswa. Katengap poltaga chuan cross. Hovelayan ropui be itan. Tutu kay mga kaswidu, vuay na kaswidu chuni. Jongtay na inigo. Ulal pa yung kimitay kan pa kan patian. Nang mahi kay nizong patian nung le kan lal pa ini. Suvangin ikuta kan lan. Nang maangin ulal pa tuna turon suila. Klaro tiyang ng patian nang maangin kan tenlong sunga. Iropuizia, i-cross ropuizia, lutzia, chil zelang se.
anh kim thì thầy cần pa cần thiền hay là if are zong Mizo kan ni na hian nang mai na taber min pe a seola pa a taber zia taber chu nang mai na cross a ke mani atana ti sakhi ro puin chu wangin ei se chiana nang ma atana thi to pa chwa nang ma atana petu te ni turim ikota kan la ni kan swal zong ai dam tu kan lal pai so KRISTA mingin Andile. Amen. Galatia chapter 2 more verse 20. KRISTA HNENA KHENBEH ka om ta. Nima sela kanungani. Nima sela kanungani. Keima ro chu kani to lo. KRISTA chu keima anung zo kani. Tin tuna tisa kanungi. Rinna nung kani patian tapa mimangai ka aya in petu rinna Zothan helaya amasabela kasui tu KRISTA HNENA KHENBEH ka omta KRISTA HNENA jina kasui angin KHENBEH omti chu cross omti chu atseber mase KRISTA KHENBEH ko cross ni ma se KRISTA na KHENBEH om chuan ovelayan ro bui berani engwange masabira Rome Zohana bung sompani ang som ni le pasari tanga som tum le patum kan in chuan iswa KRISTA ngin ya sui kanya tuna keril ru amang ang enge ke sui ang o kapai hemi hun laka hian min chandam ro ketiami eng po ni se hemi tu hi hemi hun kleng hian ka om chan ani kapa iming joy moiro atia to the chuan vana tangin o alo chuaga ka joy moi le bokang atia tin mi pui akianga ding te chu anria khopui arini atia midang ten vantit govin ama abiani atia iswana changa chu katana lo chuaga ni lo nang mani tan ani zoke tuna he kovel hi ngai tua lioni the judgment is on this world ani tuna he kovel hi pai chua anian oh sorry tuna he kovel lal hi pai chua anian tin ke le ata khai kanin kom chuan mi zong keima HNENA kai bang atia chu athi zia tu riatin nan asweini elayan iswa dinmuna entaila ani 100% man and 100% God 100% God ni natangin 100% missing ani chuni chumia chuan helaya atanti tuna kiril ru mang ange enge ka suya o missing ni wangin cheomati pathiam ni wangin asevexia amu vek ma tilom turka kami ngai tua han aseomati chin lamo nang main amadin muna mi 100% swing ni wangin purani masela ai mi ziana en la engpo ni sela hemi turi hemi hun kleng hian ka chan ni the reason that I came down to this world mo kovela karol kal chan hatianga din mona turi
Eron kal sanani. Ropilutuk. Katianga suikan engen nang ma tan kay mani tanar. Kay mani mangay vang nang ma mangay vangin eron kalani. Si omati lutuk harsati mase nang ma vangin kay ma vangin eron kala vangin ama chuanin min mangay eme ma vangin tuar ohi emi kachal lenga chuda kan shove me chut chuan vana tangin o lo chuak o kapa iming chon moi ro en kemat ti apiangin pathian chon moi khani o ama iswan no ni chu athil ti apianga hian ama le pathian pa pathian thil ti ni wa thian chon en kimi pathian nang ma ti te iwangin nang ma ni ti van nang ma pathian thil ti theina arin pathian misring ni ma se 100% ni ma se pathian ni chon so da pathian chon in ka choi moi liang che ka choi moi le bokang atiam so da sui le chu tuna he khovel hi ngai to lai ni Israel thilo wangin a punishment the very wrath of God is upon the world no like to align the wrath of God came on his own long pathian kal sanin kanop taga chuan like to alai adam le evi lai mo tu nge tu swal nge ni kan ti chuan ta chuan satana swal satana non claim lo chuan ning ka ma ka ting om non masa satana chuan ni don kala ama sui ama claim lo chu ti e lo turat ti khania ami rai ma sem in e chuan thiang ti kan e chuan thiang ti evin soi ma sem ani chuan milo ithilo asoi chumo ithilo bang ma se pathian angin sherlet evenga ngai tola pathian ang isu pathian nina opnak rut noi tangin chwa pathian the rule of God tanga chwak thi khachu takta chuan hey elam hera bomo zelenda kan dulu tutro ase setana chuan evi ron klemsu ha pathian ina engkim ti sak thei tuina ti sak ai chuan zelen taka engkim an ngai tua zelen taka khan du wangin pathian kut noi ta zelen tu point an du wanga kami eik taka chu wangin thiang ti mo ngai tua setana bum na hi chu thiang ti ke mari gan ngai tua kami chiare kan mas bera rilwa omsu thiang ti chuan hey kan talk to lo mo kan heartbeat ei mom to lo kan brain boy a talk to lo keep top mai klu top mai hi ani ma se helaya sui chu setana join thi tin nun mang me se ma se thu tak hi chu pathian ni na in kaka kovela hen ashe bel at chbiritun pathian kuda omsi pathian siam pathian kuda chuan engkim hi athavek mai si atang chuan pathian kuda ta chwa zalin taka hi an thang tan chuwain nie an ta ga chuan zalin takin an chwa mase khami kha setana ut noya misi kan shelo na pakhatsu tuna kovel mi te point tuna America rama
in kumni pastor in Edison Park United Methodist Church pastor in Toronto Sapo zinga Filipino zinga amani kan member to sable Filipino antam so the member so the pastor kan kumni pastor karil ra omsu anin 1879 na kolrama ron kala Methodist Church Tian iswa ministry hallelujah praise the Lord masetuna Christmas worship service need to soranti came up kami October board member a board official board kan ni kan okay pastor kan ito atuna I'm your pastor. Let us think of what we will be doing on Christmas time, which will be in 2 months ahead of us. Ingay kan tiyang sub American Beldutuk Anikai Pastor Mawia. We haven't have a Christmas worship service for many years. Ha makakatilut. Evangel Intilova. Oh, that's the day that all the families from all over places they will come, and then we will be so busy taking care of all the family members. Hiya! Oh, is it true? And soon te rangkal home. Nena low point and money mundanga and kala family gathering. Mukom na yan na ani tamlutu antu lutu suvangin Christmas pohi and mangtalo. Christmas apo service ne telo. Darnich. We got the amen. Okay, now Pastor Kenya suvangin kadu soyang. We will have a Christmas worship service. Tunge kemanin Christmas service need to. Filipino hosong we like to have. In German occasion, can do. Okay, we'll have it. And those who are busy with your family, go ahead. It's okay. But we will have our own. We will have this in this church, as a church, we will have a Christmas worship service. Christmas service can Filipino who can feel Important say nang money in tidan, claim ten short and sweet. Run saying Christmas mandan mo. So that Christmas indigenous nang money na poa, na Mizo poa, mo Mizo la poa angin. Run Sadonia. Just 2 items for each ethnic groups. Any but Mizo la, ami yang mo kan sa. Mizo puan say men mi kan ka father on kan fika panga let me Mizo 10 cut culture. So tiangin at a plan. Kanti tihan shevia. Christmas near John heavy clemenlian do. A cut in a cut. And many family zones of what driving. Long like a limp again at the end and look at that. Christmas come. Don't cling until it's it. That's the day that we have to honor God. A chance to around Kala chance to cross a titurin, gay money atana. Can soa can a chandam canitan a mine cross up, gay money eye in the tea. So I in hate to Tilo Tailo. You saw Tian Rupi in Umros. So Vangin Kenny Potuna more cross can into one cross it Iswa Teluchuan cross boy at a very junior Master Iswa Vangin cross Europe. Elias and John, I've been crucified with Christ. Iswan cross. So that's led to a Gema Erotsu Canitolo. KRISTA to Gema and Zothan. Praise the Lord. Since you are on the cross with Christ, therefore you are no more. Ganti. Cross a cantito.
มาเซอมายนากันสวนโซอัตานะที่นี่ฟังอินเกนี่บอกตัวน่ะฉันทำไม่กันหรอกเซมมุนกาลเร่งตัวลุตุนิตาน it's close completely มอกาลอังไงตัวอิสวายกันตานอดิสักตัวสุฟังอินคริสตาจวนเฮมานีตัวน่ะอมายนาสุดานิน because I live you will live also ทีน่ะถ้าทเลยประเทศจวนนี้ promise มินเปสุเกมากันเฮ็ดอย่าง resurrected มอทเลยอันนี้นังมานี่ปอยนินทเลยจะตัวนั้นนุนนั่นเนี่ยจะตัวเกมาอามาทเลยจวนอามากันจวนอามาในการทเลยงะอามาให้จะตัวนุนนั่นนี่แหละจะตัวนะตัวนี้ฟังเกนี่พออามาเนี่ยตัวนี้อามาเนี่ยเคนเบนกันอามาเนี่ยนะเคนเบนกันyes we died along with him but we rose from the dead along with him and we are going to live forever and ever with him is it not wonderful a rope we look at me kami bagat taju lo reng kami cover up house again it kanom the athian mal som chon okay house lo point lo klamon na kan nei so thi point lo reng ten ka chuanin prosperity gospel ti veli anduluwa mase ke chuanin prosperity pathian la pethelo amai na rem ti chuan up pek huna pathian ro puina tan kan mang ti vek pelo point pathian ro puina ta kan nung ti vek chu wang em po ni se pathian ko ta iswa chuan kan ti iswa nen kan ti chu pathian ama nen kanom chu wang in hemi iswa in across a tina hi klemani chuan in hi kan swal adi ma se amanga ina kan thretu ani the compelling love of Jesus sin Paul in us week again compelling love of Jesus compelling amma mga avangin amma hi engpo tingam iswa krista kan mga amma ina kan shriada amma kan mga le na hian ileng kim kan tingam kemani kan kapyan than ma kapyan than nuwa tolra ma ka hole pathian tu kan thil kan alai parugvel pathiana kan lo lim so da zing tin darsaria Methodist blakena tong chena kan yan tu kan se Buddhist ani po iswa krista on poma chandam tu la paruk ani alai kan kaya tong tai pathian tu kan se na tang wana yap Buddhist nga piang thar chalai ani khain kumoya ya home hukda bagari chanori ye niguri zi to home ze to me ze ma ti ya to home ti tak se ena Christian ina min kaltura ti milovin Buddhist piang tharina ka du tin mo kal lang ti khan min challenge ven ka shwe chu ai toin ka lau do mo na niu sit down lai ni khat ni vel kan tong tai pat ni thumna ni khai ko ya wa ho me bia la khe kalang ti khan min tre khan lau do ni ma se amai na min challenge su pathian ni la kan tong de pathian ni eng po ni se amai min shroinga eng mo chu omang okay kalang tin ting tang ya gol hoi na mo tai pu gol fel de te kan eng po ni se na tabe in kan chenga beggar mon ti meng ti ka lau diom la kan sanga poisa ron peng ka su ka du lo
Emeritus kan kalanga naldewin kan incenga sudah setiawin kan lagan sang. Okay, sudah kan practice kan sak yan lagan sa poi anal in survey ang begina noa at yan la wamia poi ring yobia mi patin kan samo kan fasak su anena mag antia alai mo rugvel ngai to la na lip kan sak anu ngai kla patian tu kan tril nang mga tu intrevem ye bidang point an mga ya masekini chuan iswa KRISTA nang mai lu tu vain cross at hiti patian tu kan tril ta an lo lu tu rex hakan point kan sing kan sem zo vek kan lo ho ka cái real raw chứ cái abi above the ground more kami li kami sunga yan kalemoni mai tu kan lom lut praise the Lord hallelujah kan lo at san tu no katiang atian tu ka suidon mai ka real raw po cái lao điệu cho nên iswa hin cái lao điệu cái phụ điệu này mà sẽ amma cross kamu cái đi rồi nó run lang iswa nó cần ta nó run lang chứ iswa hết chẳng phải ngay tu tan anh vang nghe cái sắc cái sắc đó nó rồi cái suy đoán thì khán mo lagan sa zo kan intang kapya yan tu ngam takit ka suy ta amma min mga em fang amma mga em ikasya drangin amma tampo emati overtala. That's the power of cross, the power of the love of Jesus Christ to you and me. Push me or make me to have a preacher who preaches the word of God. Suvangin ke mani point mo arsan yan kan nate kan natok nate ketiang patian tu shil amane na shil kasu arsa kan titro kan laudu ase patian main the comparing love of Jesus Christ on the cross. At here in that cantana cross, in that cross, that's one. It's in a book, Slatam the Gansato. Second, hey, so came up at him to say to he, run till lang vein, he got it down. And Sakbon, to Vangi, do not anti to you, but here is so among to that cross, power of cross, they do too. Power of cross ti achuan kantan iswa thi tok wangin keni hi pathian chuan in pom amain we have amanin mo amanin athi awangin pathian in ribbon kanutan Iswa KRISTA cross at hivangin at yan in ribbon kanunta. Kami in rimna kan traffic iswa jari iswa in kaumpuyan certific at tam tak we kan tam masa helaya at yan ina min ompui na hi grace period sunga min ompui ti hi aropui kati. Because of the love of Jesus, iswa KRISTA ina min mga makatiangat ti sagavangin katianin kanin remti at so on. Holy Spirit, on the day of Pentecost, Holy Spirit came down, and then what? According to what Paul says is that Patian in Kanitan, we become the temple of the Holy Spirit.
temple of the Holy Spirit hian achunga kanom to pathian in minam pui mo pathian in minam pui ama mangai na ria ama in minom pui ti riat angai kami minom pui ti jan ama ni nakal ama hian asomi vana ama kan kianga kami ayap ropi zogin. So the Lord God is in you. Holy Spirit is in you. Whether you are in a very deep down in a very difficult situation, but still God is in you. Therefore it says, the one who is in you is greater than the one who is in the world. The one who is in you is greater than the problems that the world has given. Now, the things will be coming more terrible in the future, near future, because Jesus is coming soon. But praise the Lord, the one who is in you is greater than whatever it comes. But here he kemani nena achunga clarl thialim kemani clarnin chuan pumkhat ani taka chuan englai po harsan ni ma se engang po harsan ni ma se thian minom puina hian sakna me na kan ne. The one who is in you is greater. The one in chua kan kemani chua om pathian chuanin kovel setana ai point setana chu emani tolu tuna cross iso KRISTA in Methodist to avangin anne to avangin chu wangin emai hlauturom tolu thina pa hlauturom lu mi sing kemani thaturon kalpoi hlauturom tolu reng amai na minom pui. The one who is in you is greater. Therefore, let us depend on him. Let us depend on his word. Let us say yes to his word. And also let us know his love. The compelling love of Jesus Christ can strengthen you in whatever you do. The living God who is in you is able to change whatever situation it may be. The one who is in you is able to do far more exceeding abundantly than we ask and imagine. Believe that. The one who can change the world is coming. Let us, this is just it is just Zakamna. The one who is in you is just Zakamna. The person, the great God is still coming. And that will be the time that we'll enjoy of. So therefore, let us praise God for what we are. Mizo kan ni kan melata. Kan tung sangbox iti sumo. For the kingdom of God and for his glory, we are going to live and walk out that the kingdom of God be extended. And many Americans will be coming back to God. Yes, believe that. I like to see that. We are here with a purpose. God has a purpose to send you here to this country. They need Jesus Christ. Many of them need Jesus Christ. The faith that they have seems like it's a very vague one. Right? Call nasuri dana swan tam taksu karihan ifini. Make them Jesus followers. Make them children of God. Make them citizens of the kingdom of God. Let us do that. May the good Lord bless you. Patiani malsom zelin mang zelrose. Ola pa gimte nang mangi ola pa iti teiti country. Kemani tunat tungai ngai klagle. Country ai po nang mai ropi tangin iti teiti country. Chuwang ni romti rock pa. Nang mangi hei fate mangin. Mizo fate. Nang mana malso. Headhunters atangin olalpa. Tuna hallelujah chorus singers akanita. Chuwangin olalpa nang mangin. Mangzelin irupi na tilantirang se. America rama iswa nang menon lalla olal lalela. At na rupi tamay klangin malso natam tagsangin. Maso na rupi tagmay nititurin kanal pa iso KRISTA mingin kantile. Amen. Bless you.